الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره نسألك الكرامة فيما معلومات لا نبغي جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير توفيقه أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان خيرا قال للكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيعه ورسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين يا خير المطيعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد شكرية zahvala perela edevlese najbarese kojno rab sa esetonengro šukrije lahese najbarese ko prvo tan ko perela sočežamen tovale se robija so din džamen te bijanđeva em te bajrova ki najšuži lesi vrera koja samo oj djelope koroleste od jetani amari vera islam šukrije lahese najbare se mi su počestijameni pa mu lepim nereje Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam šukrije lahese mi su cidijamedri perda to je cidijamedri tomnina su din džamedri ka onur bizo alakestru bičaliva a meni neka čova ani tomnina bana o Allah subhanahu wa ta'ala tana odola kad bičali ko pravo drumo, šajte penadatano o bičal do, to jest uputimo, a kad sme kelate džalku neka se bange drumova, osav koma nuštano našal do, osav koma nuštano ki zabuda. Nekatano salavatimo selami, opra amaro pengander, Muhammed sallallahu alaihi sallam, opro etli bejt, opra savja, tabinja, opro lašu karmanuša kola, ligarena ali se čači plano drumo, nekatano osalavati, no se nam hemu pramende kolanja, a kad je rabi šrahli sadri, vajseli emri vakti veliki milisani, jefu bukabi, rabi zimni ilmen, vefekten, vefikni visavi. Amin, ja rab, alimin, assalamu alaikum, wa rahmatullahi. Dive, triandoto dive bir novembra mesa dujre, što to beš, ja pak više duj to dire Rabi Lula. 1000 štašev, sarandu to beš, pa bi hidža.
Amari hudba, kotar čeravi čini pet takvaluk. Takvaluk japale dar kotar Allah subhanahu wa ta'ala. Japale u prevodu bogobojaznost. Akva svojstvo takvaluk ljela je bud baro važno tan. Ko sa amaro verova Jesu sjelen. Bizodar ando Allah subhanahu wa ta'ala. Šajte pana da na nemi pravo imani, to jest na ne pravo vjerovanje, bizodar na štitova ni prava muslimanja. Te dara ando Allah subhanahu wa ta'ala sa somu povena o islamska učenjake, tanodova, tano Allah hesre melekja tradikentu kokolata na kuri o Allah subhanahu wa ta'ala na mekela. To jest kuri o Allah zabranjate ove. Ja pak sad bi savjesova čerena ta raketut andi Allah hesri kazna, te šukar potorencar, andi i dar na kurio Allah subhanahu wa ta'ala, emodova garade, hem dikavde, to je tajno, hem javno. Ko boru kurani vačeri kotar odova, te dara andu Allah, dikak kor kuri amen ko kurani kerim, kuri naštitena kanijek stranica ando Kurani atenava čeripe kotar dar. Dika sarava kolafi kuri penela o mu'minaren oven darodne, to jest daran kotar Allah subhanahu wa ta'ala. Akva o Allah subhanahu wa ta'ala svačenava čeriko bud hanako Kurani kerim. Ko je to tam kuri vačeri o Allah subhanahu wa ta'ala da vačeri odmah, ko prvo štara jetja, sura Bekare, kuri penela, Elif Lam Mim, akijatani knjiga kuri na ne nise i sumnja, bičariva, to je uputa tami oko lenče kola darana kotar Allah, okola kola veruj nena anogara do sveto, ema pija knjiga tani oko lenče kola ona maziče vera. Evo ko lenđe kola dena zekati, kotar sa okova so ameno lenđe da. Hem di oko lenđe kola verinena, ano okova so mutrovatruče, hem ano okova so mutrovdo, angre der tute, hemo oko lenje kola verinena zerali paja, ano okova sveto. Pa Allah subhanahu wa ta'ala isto ki sura Ali Imran na čeriko duto, ko šel duto ajeti ko vaš uvijek, ko svako džuma, koji penula ja i juha ladina amenu tekun lahe haka, tukatihi velate mutune illa ventu muslimun, o muslimanja, o mu'minaren, mamere nikako, nisara večera, nego meren samo sar muslimanja. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala isto sikara men teroda, da oprost, em sikava menđo dženeti, kuri penela ko šulu triandu trito ajeti suretu isto Ali Imran vačeri puna. Em siđoven, roden oprost ando tomaro rab. Hem o dženeti kovatano bud baro saro havaje ili puh. Spremimo oko lenđi kola darana. O dženeti pešuži paja, spremimo otano oko lenđi kola darana. So od ova menđe potvrdini hem ko sarando panšta jeti sura El Hijr, kuri penela okola kola darutne, okola kola ovena darutne, onka oven ano dženecke baše, uzelo anik, uzelo o izvor. Beležinja o Termizi, a ligari pando Ebu Hureyre radijallahu anh, sari ne pušlo amaroten gamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pušlo ime so najpobuter kaligari emanušen ano dženeti. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačerđat ona najpobuter emanušen kaligari ano dženeti od takvaluk i dar prema Allah subhanahu wa ta'ala hem penela oleso ahlako, to jest oleso ponašanje. Pa i ne pušlo isto, a so najpobuter kaligari emanušen ano dženemi. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam godova bija džavi pona najpobuter manuša kađan kaligari emanušen ano dženemi pona lesi čib. I čivo lesri.
Emo o bila džutne tana. Koje hadisi koja beležija Ahmed ibn Hanbeli, ani gare Ebu Zer radijallahu anhu, kotara maro pengamber Muhammed sallallahu alaihi sallam, sara Muhammed sallallahu alaihi sallam će džao o lese, a čavava tučo o Ebu Zer, a čavava tuče to vedarutno, hem te dara ando o Allah subhanahu wa ta'ala, koga rade hem kod nikane, to jest kod javna buča. Kada će red dova šuđačeva puna hem nikas, nisu se mate moline, mate izneverine poverenje, hem masudi maškor duđene. Ako aver hadisi, ko aligero Tirmizi, bešela, sar o Ebu Zer radijallahu anhu, vačeri, sar o Muhammed sallallahu alaihi sallam olese vačerđa penjatanom, te da rakotara Allah subhanahu wa ta'ala kad kurit god i ja, te da rakotara Allah. Palo lošne kotora, češu kako tora, koaka na šali, to jest koaka brišini, o lošno, hem na koji omanuša ponašin tut, ko najšužo način. Te da rakotara Allah, naredimo hine okolenje sujne o jektar, a hem sa okolenje sojtane palal. So potvrdili isto o šelu trijandu jekto ajeti ki sura Nisa, kuri penela, amen okolenje, ka se dindi i knjiga angeder tu mende, a hem tu menje naredijam te daran kotar Allah subhanahu wa ta'ala. Te dara ando Allah subhanahu wa ta'ala hine hem amaneti, amaropenga merestore Muhammedesu sallallahu alaihi wa sallam, pe umete se. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kad godine bičali da je ke emire, kad god pratinja da je ke putniko, kad god iće džat da je dersi, da je hudba, uvek ko je to penala orenže, ko je to vačenže, te daran, ando Allah, Đelešanuhu, akvaligari u Ahmed. Sa asabja, tabinja, hemolegre šuže naslednike svine, sare ko pelila faljalen, hem ko pe hudbe, sare on, zar su bikjena sa hođalarja, ko hudbe pošminena, vičinena emanušen, vičinena dorija, te daran, kotar Allah, subhanahu wa ta'ala. Jeha prilika Muhammed sallallahu alaihi sallam iće vžaj gdiljivo govor i gdiljivo vačeriva, kotar kova ovu Muhammed sallallahu alaihi sallam lelate rovel. Lelate rovel, a hemine bud uzbudimo, pa olese o amalava čerže, ja Muhammed, a kava tuče sardek palunova čeriva, pa ača, motov diso amenže kotar dova. A Muhammed sallallahu alaihi sallam vačero renže puma, a čavava tu menže to vendarut ne, te daran kotar Allah Đelešanuhu, te kanden, hem to ven pokorna. Ki osnova, tani i dar haljare, sara manuš uvek voljan te daral, ta rakipe, te naperel, ano okova sostav darala, hem ta rakipe, kotar sa okova sanala džio te darate. Ki dar perela, sa oborči, to jest o obaveze, kola dinđa o Allah subhanahu wa ta'ala, te čera. Hem te, a čave sa okova so Allah namekela te dola. Ta čava sa okova so Allah namekela te dola. Ko šel etavano što je tato ajeti, sura Bekare vačenipe. Na nešukari pa arodova tiranento maroteni nakoro istok hem zapad. Već ta ne čestita kola verujnena ano Allah subhanahu wa ta'ala hem ano kova sveto. Hem verujnena ano melekija, verujnena ano knjige, hem te verujnena ano bičalde, to jest ano poslanikija, hem kola kotar po isiba dena,
Hem ako tano odova isiba orenje budlo, dena ečororenje, dena pe familijače, dena jetimenje, dena putnikorenje, dena e prosekonenje, hem dena sarbi činela pe daje, to je sarbi i kali pe daj krobo ando robstvo. Hem ona mazičerena, zekati dena, keda lena dek borči, to je obaveza perena, naročito okola kolatane saburljiva, ano naliba, hem ano nabormi pa. On tane iskrena vernike, hem on ando ala darana, čačipala, čačala, sukana vetala. Dokaz saremo sumnjiva buča, to je skotora perena kutakvalog, kidar. Tanemo lafija marepengen resre muhamedese sallallahu aleyhi ve sellem kovaligari o en Numan ibn Bešir kuri penela halali hem harami tane jasna. O halali hem harami tane jasna. Amaškar olede tane o sumnjiva buča kola na penđarena budmonša. Ko karaki pa andodla sumnjiva buča o karaki pivera hem počast. Alkola koa perela no sumnjiva buča oltalo sardek čobani, koa rake bakre, ki međa da jest, pa hazeri, to jest gotovo samo su nam nakela, obakre i tuđog međa. Svako vladari i silepi zaštita, a lakestri zaštita ki putane obuča kola na nemeke, to jest obuča kola ta ne zabra ime. A na maro trupi i sije korgani kola tano ako ovsa sto onda tano saste sa avera delija, to je organja anamaro trupi. Ali ako od ova organi nabormo, onda ovena sa naborme avera organja, a od ova organi tano praraden okale maro kvaligaro Buhari. Butmanuša abdije čerena sumnjiva buča, a nadarana. On najranena pe, nalena osaveta verengro, već ano pokoripa vačerena. Maneka vačereno manuša so mangena, man hiču dvan interesini so on vačerena, nehniju, nevino. Osako ponašanje, emo sad porazumevanje, je keverniko se praljane na nemeko. Jer ta raketo ugled, to jest to čast, ta ni obaveza ta ni svakone muslimanestri. I si je slučaj kao Maropin Gamber Muhammed sallallahu alaihi sallam, kada je krat, račate hineperom ja avrijao. Ta diklerala sabje, radi Allah, ali da ne bi ovela da je smutnja, sar nabi on bi se pogošto vačerena, a hine tada Muhammed sallallahu alaihi sallam hineperom ja sam se vačeđame safijara radi Allah, da ja muhminegri. Tada Maropin Gamber Muhammed sallallahu alaihi sallam sad ga raki počas dželoko asabja hem vačerđa lenđe sotane odbijač uli kad sa on diklel račati tani povesi robni i safija radi Allah ađelo džikorolende odonese se bepi sar daj kolendra nabi mislimi nabi sumnjini disološno a sa ređa nasaram ropengame Muhammed sallallahu alaihi sallam ne top dokotar sa ogrehijama. Kotarakova primjer, amare pengemerestre, Muhammedese, sallallahu alaihi sallam, volani testikova, sar na volani te meka nijek sumnja, te na čava tam disose sarba verava čerena amendra. Ako dika sar da ek sumnjini, diso opramende amen odova odmah volani te rešina, to objasnina, sar odova na neađare. Odolese pranani obaveza, sakone muslimanesti tani taraki pe kotaro sumnjiva buča, hem terelo savet pe pranengre en muslimanengre. Od ova nečače važno, a posebno ako od ova savet la kotar okola kola čačipane vičinena, ano islam. Ko kraja, kava čerej hikaja, kotar je trgovcev kova viči salo Yunus ibn Ubejd,
Akava manush o Yunus hinere duchana. Aki duchana hine bitnja odelja. Bilo normalno da odeli hine razne cene. Hine kotar duša dirhemija pa hine džoštaša dirhemija. Vacheri pesare drumo ov alo zamani namazestro. Ova čađaki pidučana pe praresre čave taraki hemte viknem a on dželoko namazi. Dok od ova zamani ovdje neki džamije, ali i beduini večeri, tem večera karece ternese puma ja puma sigurno da je kod delo te nemaj kod taštaša dirhemija. A kao lese, puma svima hemotori se odele kod duša dirhemija hemotori se odelije. Ja kao di kjelo kod odele i di čilo po lese, to je sviđi samo po lese i kod delo, kod duša dirhemija, so ovi kali štaša dirhemija, dela para kale ternese. Ako terno lelo kod pare, nijaro delo, ako vai tola vrite džamse, hem džan doći džan normalno delo ko kipu musi džala. O Yunus, o dole zamanese, biti nja o namazi, Nikola vri, ali drumova, vesla, kale manuše, hem peđa džan normalno po delo. Hem pučovali, ja tu kozom pane pa tera po delo. Fama pa ti ime štaša dirhino pa nare, buta kova nagradino doborom. Na, ako vačkaj, šukare. Jer ko ramedo sa te odgodnje koštinena komotan koji ne dešava, osam ko delo koštini paša dirhinački, ko šukare. More pala to ili napala, te rećete pare, jer tare opoštenje ko ramende pala bud pobaro, otar akava sveto si. I ranđari ki bidučana, i mi ranđatano olese ovi šako pare, to jest i ranđari se dušo dirhemija soljela pobuter, a vačeri peprale se čaveja po ranđatano, vačer žale se sarbe tu nalađa, sad na rakotar Allah subhanahu wa ta'ala, zaradi nijaki cena, a opuštenje ačaveja, a vere muslimanenže. A ovkodova od ternokova rakaje i dučana vačeri pola, hava sovelo pro Allah, ovlela odelo hem čefija i kisva katare, a meko da momenti pola nadarandim putar Allah subhanahu wa ta'ala. Ta adresi ko biki povedali to da ti na paža, te na prevari nada i ke, te da rakotara Allah hodani. Pralarim, ana to vakotara kola kadaran do Allah, te da rasarbi astara hem zaslužena okovli pa Allah hestro, kamoli namare rabe, kola tano rab sa se to negro, te na iskušina men okolije sonaka štite ligara. Inšallah, amaro rab, ko prosti namare grehje, kola namjerno em nenamjerno čerđamen. Inšallah, amaro rab, kola tano rab saj se to neka počasti na men dženeteja. Inšallah, amaro rab, kad čelame toa ko društvo sa ebičaldenca, te se poslani konca, sa ešehidenca, sa ešukar manušenca. Amin, ja rab, alemin. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.